Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Dnevnu dozu fotografije. Danas ćemo da pričamo o tome kako da vam fotografije budu čiste, kristalne, jasne, bistre, oštre. Fokus. Opet ćemo telefonom. Sad hoćete nešto da fotografišete. Na šta vi ciljate, na šta ide vaš fokus? Kad mi šalje poruku, nisam tu. Na šta ide vaš fokus? Na to pritisnite prstom. Tu fokusirajte nešto na šta vi želite da bude do izražaja da dođe u toj fotografiji. Naprimjer, ne znam, tipa fotografišete neku osobu, pa ćete lepo fokus da stavite na njenu glavu, naprimjer, I ako pomerate malo levo desno, pokušavajte pre samog okidanja, pre samog fotografisanja fotke još jednom da pritisnete tu prstom taj fokus, zato što hoće on u međuvremenu malo onako da pa malo nazad uvati, pa malo napred, zato što je to autofokus i hoće malo da luta. Mada postoji opcija kod ovih novih telefona, tipa kao što sam ja sad uradila, da sad on ne radi sve vreme, a onako držite prstom na ekran tu gdje želite, ja sam to recimo negdje na oku, i na toj daljini je uhvaćen fokus i onda lock zaključi fokus. Druga stvar je kad fotografišete da vam budu stabilne ruke. Nadam se da jesu, da vam se ne tresu ruke, ali idite i do toga da, ja na primjer i dan danas kad fotografišem radimo, znači uzmem vazduh i bukvalno ne dišem da fotografišem. Čak se dešavalo na šutingsima da neki parovi to primite kao Mira, jel ti dišeš, što je popularno. Dišem, ali umorim se, primeti se, da, uzmem vazduh i da bude što bistrija fotografija, zaustavim disanje i to je prešlo u naviku, znači haos. U svakom slučaju, kako možete da smirite ruke, tako što ćete, na primjer, da prislonite na nešto telefon. Ne znam, tipa sad govorim ja auto, ne mogu to da vam pokažem, ali ne znam, na primjer, prislonite telefon ili ruku na nešto ili čak onako stanete, ne znam ja, laktove naslonite bliže telu da što više smanjite te vibracije i fotografija će ispasti kristalnije jer neće biti onih trzanja. Pogotovo je ovo jako bitno noću, zato što brzina okidača, jer je to, vi sad učite automatski da fotografišete, brzina shutter speeda okidača se smanjuje i onda on ne radi više brzo, nego i sad vi pomerite i dobijete izluranu fotografiju. Tako da to je druga stavka kako do čistih fotografija i bistrih. Treća stavka je nešto što je uopšteno u fotografiji, znači bukvalno bez čega nema fotografije, a to je svetlo. Šta se dešava tu, sad da ne zalazimo u manuelna podešavanja, to jest ručna podešavanja, vaš aparat hoće ili telefon hoće sam da podigne ISO, a isto je jedno veštačko dizanje svetlosti, onako samo veštački naduva situaciju kao da postoji svetlo. Tad je stvar kad vi morate da budete mirni, ali za uzvrat vam ponudi grainy fotografiju, onako sa puno tačkica, sa puno noisa, onako sa puno smetnji. U tako malo svetla fotkajte baš kad morate. Ako ne morate, onda izbegavajte, zato što to je jedna od stvari koja će vam uništiti tu bistrinu i čistinu fotografije. Ok, to su bile 3 tipa za današnju dnevnu dozu fotografije i nadam se da ste uživali i nadam se da ste skontali i da ste shvatili ono prethodno znanje koje sam rekla i da je već primenjujete. I družimo se dalje, ostanite uz kanal i svako dobro, ajde pozdrav!